Vialeli. Ole unanga le nei ale Global Kingdom TV. Ala ilana pukalami masami ai ya 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘. Pukalami whauau le Laoai A Le Tupu. Amen. Wa mau ona trai male sungai le li whaiwhiau. Amen. Sungai a pasta whau trai mi se siu. Amen. Ia malo nei tangata se pasta 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚑𝚝. Ia o wa maua leo le a ona tito e. E ala le tatu pukalami masani whauawina o le Laoai A Le Tupu. Amen. Ia ala tuatula no nei le sungai li whaiwhiau. Pasta whaunu. Sau ni tātou le se talo a mata tatu pukalami mare whaaro lawa. Sunga pasta. Tātou talo. Mātou via pia oe tama. Maua fu ile nei mawhitanga mātango fie le nei aso. Ai mātou te whaftaia oe le atua. Sau miuninga o i mātou mō nei pol kalame. Amen. Ta mā whaftai i lau upu o mawhai ai o na mātou sue i ate oe. Ina ia whapea o na mātou i loa atili, masanga i loa pea lau o fie. Whaftai ta mā. Mātou atu i ate oe o na e te tau mō no mea. O wā o oe lava e ta i mea uma. O na mātou atu le i ate oe ta mā o la mātou sauni mātou te talanoa. O le a mātou sauni mātou te whasoa. Whasoa i lo matautia, whasoa i lo lelei, mātou te whasoa fo i lo file mū. O lo ufiufi me uma e oe le alofa i ate mātou le tua. Mātou wala au lau whau unga i lau whengaruenga le tua. Mātou wala au lau whau unga i le e o lo mai mo mai o lo mo mai le nei pol kalame. A mata mai lava i le amatanga se i o ilo nei u le tua. O le mātou ki talo le i ate oe tama. Whaftai Jesu. Amen ma amen. Whaftai lo sunga ni whawhiau pasta. Mi ele li le nei tula. Ia. Le a whatai e maunga ao, ma sili e silinga maunga nganga moe. O pa ia 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘𝚡 moa. Ia te whiwhi e whatulou le mai o lasi ma le malutawe e o Samoa atoa. Amen. E o tūtele ma o tūtaulangi. Ia o te whiwhi e whatalo whatuai. Amen. E lau tapo inga mau Samoa le tunupele. I tamali i ma tapa au. Te ngane le laltai o whailaunga ma au wheloa. Amen. Ia, whapea sa whainga sa tumaitai, whatuam-tausi. Amen. E aare malo sanu, e kalesia i whanau talavou. I se i o lawa i whanau lalawau i tō walo o tātou whanau. Whapetoa fwoi si whatalofa, ma si whamalo, ma si whawhiloa i. Ia, tapu inga maua ta māma tina mātua. O e alo ngafa ma le whaiva o le pōre whala, ma ula li ula, tuki mai li upanga. E ale latu tapu inga leo reoa. Ma lore seifua, ma lore tawatai, ma lore whamalosi. Ia, e matua lava tuki langi. Na fio anga o le sinisini ese. O la fuanga leo manu. O te fia whatalo fatuai. I le au pa ia. Amen. Tino keriso. Au pa ia ma au pele. Ia, ma lore seifua manuia. Amen. Pa ia mo lunga i sui whawhiangainga mo whatua. Pa ia lavalea wā ia apostolo. Perfeta. Wha evangelia. Wha i whiau. Leo leo mā moe. O au, wha ia ongan upu. Amen. Te akono. Missionary. Te ina. Wha ia onga sa. Ia. Ma oe olo ngalu lua i so se tō vine. Ma so se tu vai. I le Mission A Le Tupu. I le whailoa ina. Ma le whalau tele ina. O le tala lei o le malo langi. Amen. Tālofa, tālofa, tālofalava. O te whatulau fo i le malai nei. O lo oi suai le sunga le. E li whatonu. Pasta mai ma whatua. Ia e linga te lea. Te o lau whainga luenga le tua. O lo mātu ngā lulue. I le Mission A Le Global Kingdom TV. Ma lo lawa wha malosi. Ma lo te watai ma lo non sai. Ia vi ele tua ono le o nanga. Fifia fwe whatalofa i le. So atau le nei.
ni aso. Amen. Sunga la ona le tua. No sunga ni fai au pasta fa onu. Tai vi se sio. Alo so fu ma lo la ki mai lo sunga Lo au ni. Ni aso ma lo fa ma lo. Ma sunga. Wa tu le ava no ele. Sunga fi au. Wa fu sunga fa tu lima ia ta tua ai lo la ia ta tu kala me pe no ia. Fa lo lava fa tai. Ia, whamalo I lau sunga I le whaiwhiau. Aronga fu le ua mai ona e pai ina fu ilo tatou whiwhi. Ia malo, masalo o le ale to ye fu I se leo langa vale sa moa. Ai, o le ua uma o ngā saunua le au ona nei. Ia o te masalo I ma ua lava lea, sa ma whaatalofa lea. Ia upa ia mo malu, le ua uma o na pai o ia I le sunga I whaiwhiau. Ia o te manatu o le a tatou wolo le amataina o tatou pukalame. Ma lo lava le sila, ma lo le mai moa, ma lo le mafuta mai. There's a lot of tai lava I mo paanga masando o tatou pukalame, o tatou alata, Global Kingdom TV, ia ono lo temi whaavano. Amen. Ia tatou te mafutai mo whaasoai, mo whaamalosia. Ia I upo le tue peona iai. O le Laoai A Le Tupu, mai le mta upu, mai le lua Samuelu o le mta upu ono. Le ua oi le whaasoa Laoai le nei aso. Amen. Ia, awa peona e murumuritai mai a le tatu Laoai le lua masintanuai. A mata mai lava I le muambua le Samuelu. Le ua tatu o mai le lua Samuelu. Aso na fini whaasoa I o una le atua. I le whaawina o tāwita e avea matupo Israel. Ai matiri I o I le matau peono. Te fia tanoa lava I le matau tia I o le pokalame a le atua e le soifua tangata. Amen. Le process a le atua e le soifua tangata. Wafu e tatu wawai. I le matau upu I le mōmbosa mwelo o matau upu e wha. Na ave sei nei la atua la awa le atua mai tono le malo Israel. Yes. Le mōmbosa mwelo o matau upu e wha. Mana nau Israel se la tutu. Yes. O mani mata upo se fulu o le mo bosa bwe. O fa u tangata ni o saula fai matupu. Saula mata upo suma lima o le mo bosa bwe. Le usta I saula. Te ena le tual no fwa inga saula. Lunga o lona le usta. Amen. Ai se so o lona mata upo suma leono. E fa mena fa u o ili tamititi ni o tawita. E fai matupu. Fa u. Fa u o I tawita. I luma o lona a inga. Ai o mai le mata upu muli a le tolu sumatasia o mombosa bwe. Ai mai nao tilo. O tilo la I o tamalo sau. Tupula o saulo malona a inga. Tatu waisole te ana I whaasoa I le lua le Samuelu na mata upu e lua. O wha utawita I lumo sauta. E vea matupu I lumo sauta. Ai pese I o le awa. O wha alau tele I whare I o utawita. Lana wha ungano na lua lea. Ai o mai lana wha le mta upo e lima nafi. Nina wha asoi o na lea tua. O leo wha utawita. I lumo Israel watoa. O lona winga. O lona a inga. O sauta. Ia malisi sumatasi ia I tu a inga lewa. Lewa tula I meita wita e vena tu. O le winga lala utan no atu. Mata tia o le process. Was a long process. O le process wa I le fingo fi. Basta. Ups and downs, trials and tribulations. O le tele o whawhitawiri na ui mai ele nei o ono tawita mai process le. Mai lava I le mataupu mo mataupu e se fulu le na whau e tawita. Le mataupu sumare ono. Le whai tawita whi matupu whau e. Se o mai le temi leo whau ulu mo Israel. Ka se tele o process au le. Aru ngata. Ina wa vea tawita whi matupu. Ka ilo pura asila ngona tamao yese. Pura asila ngona ni tangato yese. Wa so se matua. Ola na iare na una tainga. Ia. Amen. Ia man wiare. Ia man wiare tamititi. Mori mawina yese fa wino. Nene ia wi. Ia. Ola de kelo kama ngala o mai luma me sa muli e. Isi stama. Ai ka o kwele wi o lele o mama. Mori mawina yese. Mori mawina yese fa wino na tali e vema. Tupo sauta. Amen. Ale wa si fai lunga le tu langa mar fai no tauta. Kaso e mo ko fia ni kanga ko
Ka ino yese le e tūlai mai lona tari. Amen. Mai le isi matua i le langona lea whawhitai mare whanga i tia lotu i lea. I le whaunga ina mare whaeina le tua i lunga o le soifua ma le o langa o le o whana. Amen. Le ala utūlai mai lota ma lo tau tuala tau poe onu. O lewa ma pule au a tawita. I le se fulu lua tribes mai le telo mta upu tuana i atu i mo Mosambique. Se o mai i le mta upu leo. Wa ese le level o whaeina i le tuatani ia te ino tamo tawita wa whaala te le ina lon whai. Ia le ala la mai wha sotua i. Le la whai tau ia ta whai upua pasta. Se i tatu wa vai. Wa roa tūlai mai roa vea o ia whai matupu. O le ala, what's next? Amen. So what's next? O le o tūlai mai tawita o ia o le tupu o le maro Israel. O le ala le mele laso. O le a whaskaku pāki pe. O le a mele a whai. Si i kaua. Le ua sa uangi apasta. Ile amu ia o Yese. Ai wa maka fo i onga pe tilo fo lele pe onga e saungoa. Ile tele fo i o si ile level. Si i fo i ma mea whaafsanga. Amen. Lau tilo le iai, ia whapea fo lau tilo iai. Ia whai o tātou folo pel polkalame. Ole si ia ilunga o le level tā vita, ole si i fo le ngā o te leo whaafita uli tā whaafsanga i tā vita. Amen. Ia, vai, le wala ka vika whakau i male. Male kaum whai koe au mai, le atola au. That's a big job. O se ngā ruenga ki le. Ai, makaulia, o tā vita o tā ngata e le leila mawhawhau. Ai, iei lawal kaimi e whise e tā vita. Pei whau kako. Ai, iei lawal kaimi o kā vika masangi ngā alu i le tua. Amen. E masangi o le masangi e kā vika a mga o se mea, po le ale assignment, po le ale appointment, e alu o tā vita e le tua. But there was one time. There was one time nga le alu ka vika i le kua. Ai, o le ale ka o kua. Au le atu pe ia pasta. Ka ku wo ia i le mka upu. Ka ku tatal noa i lea. E ta ua mea si o levo. Ka le ia. E se fo i levo sa ui mai ia, no si tia levo tau. Matu. E se a whawhika au ni o mo mosa wenu ka o le ta o te mo mosa wenu. Amen. E se foi whawhita au ni lewa. Le ta o le la tatu wapa ai ia o whasolo ia pokala masani ale Laoai. O lo ta o te foi le lua sa wenu. O si tia tūlanga. O si tia foi whawhita au ni. Amen. O si tia foi ia ruptaunga na me tūla i matsefua. Hei le whingofi. Pei fo le apasta o la tala tu e. Pei o mai mata upelua. Tu le fo ile momua Samuelu. Nga maka mai nga kele fa fika ulia. Ya, tale. E o mai le lua, tu sa le o ile temi uma kua ka vika. Wa kupu kawa. Wa kai ka vika. Ya. Kai ile Isala elu o ke lele responsibility e ta vita. That's right. Ai pei o le mo mua Samuelu le nga ren mai ka vika kelo mea. E o mai i le wa maka ngai loa ka vika take care o mea ia. Ai even though le wa maka ke le ai fa fika ui. Sa le ia. Ai atono e lo prepare for time to tell o trials ma tau le ka kia i de i fa solonga mai ole. E pe o mo Samuel. E pe o va ta vita ma i ma o. Ya ale ala tūlai mo tupu Israel. E ke le fa fita e le fingo fi. More duties, more responsibilities. As it vai, po le ala ga inga tata wa me moni lawa i ta vita. O le tupu na tō fia le tu. Na apointa le tua mai saulo. O le ngā. Mai ia le tua. Ia Samuel. O na. Kere koe mga o ia saulo. Langa e alwa saulo e whamanielo na lotu.
au te mana o se sia e muri muta ilo na loto e lu ele fina ngalo le tu me lo na ele tamari tavita le ala wa veo ele fina tupo Israel was next o le ali sila sanga le sunga tupu lo fianga tupu ya o le ali sila sanga o le no fua inga the first act o le ali priority mo ua le la Amen. era tu faia tavita ya Fai. Ya. e ka ke fasa tau sisi malo Amen. e su ka kupe ni fa ka po le ya o le mtau pe na sisi na tu le tatu screen luar samuelo lu mtau mua tau luar samuelo lu mtau pe ono ya mate fifi fai tau le fai mua ngai le luar smaton ya se i ta fai tau mai le Ya. se le vai ngala ba ya mua ngai le fanga tama ta fai tau a pasta Maka mai ngaka mai sukas. ya ngai le lima Ya. ka fa wa wa Ya, okay. e tau ina le fiong pa ya le tua i bosa belo ni tau pe ono mo buanga i le lima ua te fa poto e tau Vita tangata o fifilia uma o Israel. E tolu te tulu wafi. Ona tula i leo ta vita. O alu ia ma le nuuma saia te ia mai pa ala yuta. Ina ia ava e aile atola au le atua. Ua whae ngoa i le suafa. O le suafa lava o ioma. O au o lea fio i ona lunga i le vao ke rupi. Wala tu fae atola au le atua i le fata avale vale. Wala tu ava e aina i le fale api nā tapa i ki pea. Au usa maayo o ataviki o api nā tapa. Wala ta ia le fata avale fo. Wala tu ava e aina i le fale api nā tapa i ki pea. A toa ma le atola au le atua. Ua mua fo i luma atola au. A o ta vita ma le ainga uma o Israel. Na lātou siwa i luma o le li. Ma lātou tala au pese uma e whai le pe rosi. Ma ki tara. Ma nā peri. Ma topa. Ma lulu tang. Ma sume palo. E reri. Amen. Ofisiri. What's next? Amen. What's next for King David as a king of Israel? Le ave o ia fai matupo le malo ato Israel suma lua tu ainga. Amen. O le ale nga yo inga momo, o le ale mana onga momo, o le ale fina ngalo momo atu. Amen. O le ase me momo e tau na fai. Awa lava le fai pe momo ale fai lo mai. Le loto mo le nganga ma fa mo mo tupo tavita. Amen. Mea. A poto tavita tangata fifilia umo Israel. Tolu se fulu afi. Amen. Olo ngi ngaka. 30,000 people. O sili, a poto ya. O se kawale la oisi. Amen. O se fale la o fau. Amen. E mea. Mana o tamalo te mai la tola. O le me mua le lo ai tua i tatu tu sfeita. O le mana onga mua le o tawita inu ave o yema. Ma tupo Israel wato. O le atola. Amen. Ma na o tawita la atola ofisili ai se ara atola. Nā tamno le atola, o tamno pa i o le tu. Ia malu. I tala noi ma malu le tu. I tala noi fa mjanga le tu. Amen. When we talk about the ark speaks of the glory and the presence of God. I te awea mai tawita o tala sa India ia te oi. O le nauno ta inga le tawita. Amen. O le ma malu o le tu. A mai kula i mea ka malu tawita. A poto tanga te tosfut. Tosuafe. Sara elu. O le mission mo mua la wakako. O ki koe fia wa aile atola au o le tu e tonu Jerusalema. Amen. Au mai le pa i o le tu e tonu Jerusalema. Au mai le mamalo o le tu e tonu Jerusalema. Au siri. O fere atola au o le tu. Amen. Au fere atola au o le tu e le. Mai le fia tausama. Amen. Mai le tele o mata upu ia ni tatu whaita widam whaasoa e le la o ia tupu. O fere o iai le atola au o le tu. O fisi tele ana. Amen.
a o whapengei saulo ma tāwita. A o turi loa e saulo tāwita, turi loa e saulo ia tāwita e whakamatielu na ola. A o whee e o iei rātu la. Amen. A o tutupu nei taua i le wao o Israel ma 𝚟𝚑𝚍𝚎, le wao Israel ma isia utua oi, 𝚟𝚑𝚍 ma utua oi. O whea e le atu la o le tu. O whea o iei le mamalo le tu. O whea o iei le paia le tu. O whea o iei le whamnianga le tu oro o i le tono le atu la o le tu. No te mana ala i te avi te whati matasi a tātou i luma pasta. I le ona le fasiri o whea le atu la o le tu. What happened to the Ark of the Covenant? What happened to the Ark of God? O whea o iei. Kula i mai au tāwita. O le mission mua mua le tāwita. Le atu la au. Israel lo nuwe atola te fia va ai atola au tonu Jerusalem o te mana ale te ave tatu te pata tu le foi de tanta pa i le faso ale la ai tu nei masi no tu le au te mana te fa te pa ya tatu tu ile mombola Samuel o mo so no ta pu fa bo bo so no ta pu fa me na fa ile tawa Israel Filistia. O le tawala na Israel Filistia, mai na ami e te ina Israel. Le atola au mai saulu. A ngai e penesa me o lo tola wapi Israel. O lo tau ma Filistia. A ami la ia, afima, o le masa tia i o le asole le tawala Israel Filistia. Tolus fufafe. Tangata Israel na mali tawala. Ile malea. O le tawala wale tasi. Na fasia i atali i to o lua o le whetawranga le o Eli. Tamai o whenim fine aso. I le aso ale. Na maliu e foi ma Eli le aso lava lea. I le tau pe mo mwosa me le wha. A mai o le aso lea na ave e sea e Filisitia le atula au. Israel, le aso la o Israel. Ave Filistia. So mai le i tau pe lima. Mai wa ave Filistia la tola mai e penesa le mesa api Israel anga ile nunde ayo asetota ar marie na tu e la Filistia le tola au ngai au ta fola tu puanga o ta kono ngai asetota e mala me fuka inga pa o sto inga o ta kono o tu pu ar pa ore ai la me ka kinga ku pinga Ngā rawa i le airo astota. Mai o le astota atoa mauna i tū. Ngā tai e le atua le wha mai o le sila i lalo. Amen, sila i lalo. Ngā makoi ki ngā i ngā astota e mai o le sila i lalo. Pa mai rai a mai o le mentupu, mana astota. Se ia la tula au mai tātou. A watu la ia la tula au ngā i kato. Waku i kato o le mea tasi. Tai a fui kato. A veresi aio e ke rona. O le mea tasi, tai ai fwoi ke ono. Ma fwoi sea, o le atola au i ovale tono le limo tangata isi, Filistia. Saula ia mta upe ono le mo Samuel. Fe mai fitu masina o i limo Filistia la atola au. Ma wele umi. Mai lawa le vale o le maliusko ingo o Eli. Eri koe fwoi la atola au i Israel. O le limo tangata isi la Filistia. Fono lola i o stablanga Filistia ma, tabla itu. Tonu manatu, se o kamkoe whaafuki la tola au. Ki ngā inga kiri kako la tola au. O mai kako. Whaafuki la i la tola au, whaapupu tala, whaafuki la tola au. Fa me ave mani mea alo whai ma tongiola. Whai ma tongiola. Matula i o la tola au. Ave le nupito i la tala tane al tua oi, ngai ka uo pete se mesa. O le nukula witono 𝚟𝚑𝚎. Watu ele la tola, binga fia nduwa watu la tola. Fai de tablanga, fai o singa tablanga. Ai men tupu. Falo wa tafo nuna 𝚟𝚑𝚎. Tai a fo ele tua. Fio tere fia tangata, telo tangata no fio ti ile. Ele ulea onorea, o leusta. O manga oea, baba ai tono la tola. Tai ele tua. Ave lore nu ulea petese sep ma mesa o le fi awanga ile. Ule o kiu yata iwa. Ia rima. O mai, a wakura kola au rufa fo i mai Filistia la tola. Mai wa. O ila na ave lo la tola au ngā ele. Ta upe fitu.
ave lo na tula au nga I le maunga nga o le whalo to inga o apina tapa Apina tapa. Ya. Le ka ave le apina tapa o sare vi. Me nga na le whalo to inga I luan maunga. O le ule na o kiwiata ia lima. No foi lo mana atola au le lua se fulu tausanga. O se lewa. Lua se fulu tausanga o no foi atola au. Ma whapa ia ina I apina tapa I o lona tali I o elesara. Elesara. Ea, e whai maulana ngā renga rea. O le atola au o le tua. Lua se fulu tausanga. Tau tia tiri. Ai o mele mta upe vanu. Ai, mana na o lo Israel usala tutu. Rui ngā lau tala. Esere me wanga I Israel. O le no fo le atola au o le tua pa I o le tua. Ma malu le tua. I le nuku lea le to ina le o apinata. Kamalo na tali esa. Le lua se fulu tausanga. 20 years. O ka se leva leva kili ma na o sa tupu fai tupu mai anti a tona o se si foi o se si I va ben foi ya e se to fa la se fina ngalo te ina la se fina e akola a ore o ke minge yo le o morka ku le o ku mai sau le o ke minge ka nga a misi ma foi ko inga a tupu foi so Kasi nga mea. Sau lo foi se va peso. He's too busy. Exactly. Where he is. Well, busy ke le sau lo concentrate I le loko ki ngā. Yeah. That's exactly what happened. Le loko ki ngā o sau lo. I le mea ua kupu mai ko kongu kai milen kulai mai ai. O le ale mea kupu. Ua loko ki ngā ua ngalo mai a sau lo mea uma. He never mentioned the ark. Not once. Of the Question. Not once. Yeah, he never. All that time. I say, ese le ranga nge mea looking apasa. Ese foi langa ia priority. Yeah. Ese foi langa ia whamua. O le loto tinga. Le le o se mea le le. Yeah. O wai le mawhai ei o nga e whai alo ngā renga e kakau na whai. Amen. You're spending all of your time concentrating I le mea laiki ki ngā ai. Ai ngalo ai le mea ngā point ai oe. He wasn't a good leader. Yeah. He wasn't a good leader. Ai sea. Anga o se se a kore ka inga. From him. Amen. Yeah. Sao leia. Ese langa ia priority. Ai se alanga ia priority. Compare lai le mea tatu whai tau ai I le mtaupure ono. I ke mga kulai mai sau. I se foi ia le mea ngā whaamua no whai ngā sau. Ai I wapia ngofu whapia. O mai e ratola au re tu. O saunga le mbu e ratola au re tu. O mai tangata e o no fu wa ai e ratola au re tu. Ese voi ar priority sa lo ia mana ia ke mina ngofo ina tu lai mai lo te mo o 𝚟𝚒𝚍𝚎 pa ve mo tu ar tu fai tau manga o ku maro manga olia atula ya na wo mai na kora fa era tula au I le hatwa tawa vali ma ko fa ngale nang fai fristia ia atula au Yes. o fa ngale fai fristia atula au I do mana fristia e te avela tola au ia Israel te fafu I lango mafakile au yo vai I lunga ya latu mai la ia fai lola yo me alo fai lima lima me alo fa aulo nga fai lima isi me alo fa aulo fa mai ave fa me alo fa ma fa me tongi yo la ve ina li nu ma ayo o Filistia fa mai la ia fau si e Filistia fata mai ma povi ma mala wa povi fa mai I amo la povia se amo mo. Tu oi fa tola o le tu. Ai ave povi. O fa ngana le nga ku ya sta bi tso Israel. Le nga mai ia le. Ira tola. Mai ai tai mai fa na to lua to ina na apina pa le na. Lua sfuta sanga no fore atola o fa no to ina apina por salvi. I lalo re vava inga o lona tali o e saru.
Le o manga whapa ia tari le tamau e sau. E wa aia le atu la au le tu. Ai ki o akta wita ma fia. Tolu se fulu a fe ia. Mana atu la. Ai o mai e loa tari ia tolu o apina tapa. Kamala iyo se ngora wari. O sama ayo. Pero tamala i tolu o mei ngā. Mua mai lumata. Muli mai eira ia o le whata o le wali lea mai ia le atu la. A le mana ia ngā tupure whaitua. Maia, whai mai wama kwa i sisiwa. Amen. A o tā wita mane ainga umma Israel, longo inga. E tala noe le tolu sua whele. Le ngā whaputupotu e tā wita. Amazing, Ia. Whamai o i meo mea kankangi. Ia. All kinds of mea. I whai re lako vi inga fo ele. Kusa leka kalmoa le manga o e worship le. Praise the Lord. Manga o le worship. But there was a problem there, Pastor. Yeah. Awa lea sa fisili lau sunga ili. O whea sa e ako la au. Amen. Lea fwe wa uma o ngā kākarangoa le mea sa e ato la au. Which is very important, Pastor. Awa fo i e kakaunga kou ia. Ai, a kako kilokilo ngei i le kalape kau koe fo i kua le mata upurima. Whai mai, inga ua whaalongo Filistia ua whaau utawita e whai matupu o Israel. O ngā lako o mai lea. O mai e sa ili la kau. Se alau mai a uso koe fukasa pa le chapter 5 lea. Whai mai la ia. O ngā, a whai mai le, i whai upo sufitu lea o le mta upo lima. O ngā si kau mai la ia o Filistia. A whai mai wailoa e tā vita. Wailoa e kā vika. O ngā whesili leo kā vika ia ai. I lea tua. He searched. He asked God. Mai whesili lea kua. O ke alu. Ai o le whai upo e. O ngā alu le whamai lea kua. Alu e kau. O ke kuaku i o rima. Ai, kia fofo i a Filistia whakua umangei anga whai inga. Ai o mai whai upo e lusu malua. Whai mai whai upo e lusu malua. Mo koe o mai fo. O mwhakula i o, o koe alu fo lea tā vita i le kua. But my point is, Pastor, why didn't David seek God's permission for him to bring the ark? Aua le ua la kua ka vika ao Israel, tolu sifuru afe, loa. Straight away they went. David never asked God. Ele ai mase fesili nga whaia ka vika. Pe anu e mai ako la au. Pe wha awhewhea fo nga mai ako la au. So nga fesili tā winga meren kupu lang Exactly. Doorstep. Exactly. Mga ngofu mena ngufali. Ia. Ai ku i mai loa ia fiskia. Fisili le mana ia lo fisili. O le fisili la. O le ane mea nga le alu ai ka vika i le tua. Ask pe langan ko kaukala ia fonga ka vika. Koe sa ungua ia fonga ka vika inga ua mai ako la au. Whambai ka vika i koe inga. Wai oko. O le mea le ang kupu. Whaasi mo mai lea kua, wa ngalo fo ia ka vika le mai ngala ako la au. Sao li. Me langa maa ia i le peo le tangata le tawita peo le tau. Pero ko vai, pinga mga o kakaro tawita e surprise le tua pea. Pero ngani mga o se mea le lei mai lo na loto. Se i se i. O mai la tula au, neu wha fia. Esa, se mea le lei funga le lei ai ofisili. Awa peo le ofisili inga walk Filistia. Anga maa rolo a mangkonga Filistia. Ana menga le ofisili. Le tua. Ana oe te mai le tula. Perhaps wa levanga le ele ako la au. Perhaps wa ngalo fo ia ka vika
le mea nga ave le kua ia mose wala ko iloa, le amainga le ako la au, wa umanga ave le kua ia mose, nga ku umuku fo ia mose le ako la au le au 𝚟𝚑𝚍𝚎, ai sa o ilau sa ngoanga pasta, e se mea le hanga nga whaikawika, ole fesili, pe e fōringa mai o nga e pe o nga e saungua, lai wa confused ka vika. O le nga kau whai se mea le lei. Ora ua ainga, that's how I see it. Yeah. You say, it is the anga. Yeah, exactly. But I think, ma ngai kelen menga, it's very... Ai whapeo tāwita, wan masani are tāwita pasi. O le are me tulai mai, e whisiri a tāwita le tua. He always asks. Yes. Mea winga e se le whaftai le manuia i o whamanuia e le tua i a tāwita. O na e se le whia e le tua, o tangata no tāwita. E watu e ngai, e awhia tua tāwita i le tua. O le aro whina ngaro, o te aro, o te nofu. O whea te muna o te aro. Ai o mai nta upe ono. Tu la ia o ina o tāwita, o tupu tāwita, papa tupoto nuku. O lo amai lea tula. Amen. So ilo ua ai la, pe o le tumu whai tāwita e wha surprise le tu, pe wha fia le tua. O se taulanga wha whatai whunga, o se taulanga e vi ia le tua. Wa le kaku ai na menga na kola, e makau kia. Yes. O ta tia e penta ua whai upe lima. E a mai na tula, a o tāwita ma a ingo mo Israel. O nge tano tosu a whene le whaputu e mana tula. O le me le whai. O le pesi. O le sisiwa. O le ea. O le whai viinga. O le o pe nao na la tau tapua i le tua. Ma tofu, ma fia tau sanga e te wa a Israel na tula. Na tula, Whai ka inga. O se au whangana la kapi. A wha pe wa fia kau sanga e koe malo lea franchise i se ipu. O le kemi ai la ke vai o malo e pua u era korima. O ka. Kau kia. Amen. Kau kia fia. Excited ma fia o. E ka whape ngar me le atari i Israel. Wa le wa whatrate wa Israel i le atola. Le ala me no fai. E mua mbora atola au ma tari i o pinata. Ai muri mai tuar tupu. E fisiliano ka mafau because sometimes pole e whapea fo tātou. E iei kai mi ka ko ke ignorance ai. Especially a pe a o kai mi e kukupu mai ai me le lei. E iei fo kai mi ka ko ke e o ya ka ko ignore the mea laka ko iroa. Because of what's in front of you. O nga ka ko ignore ai la ia o le mea. La tātou i loa te tauna whai. Because ele o mea le lei umasao. Ia le O le an mea wheka vika, o le mea le lei. Kua le lei, But ele o le mea sao. Sao le lei, Pasta. O le mea le lei ero se mea sao. Ero se mea sao. Ranga whapeo langa masangi rea whele tu. Sa ka whenga whele tu. E whasino manga. Amen. Wai mei whapeo le tu. Ia o le lei kere mea goe sao. O le whaingare konga mei reka kua tola. Amen. O ai, tauna, o le whaingare, o le au maingare. Tofinisi ia lewa na to ai fo ia le good motive nga fa i tāwita mire. Wa o se siku. E mga foi piko ruma ma wali io o sama ma ayu. Aya, fa minga mua mai tama i ruma na tula. Ai muri mai tuar tupu ma tangata Israel. Olo vi'i ma pesi ma fai taulanga i le tu. And that's the first time o le kaimi mua lea, ua o ai mai la kola au. Sa lea? It's the first time ua o ai mai la kola au. After 20 years. After 20 years, or 20 years plus. O le kaimi mua lea ua o ai mai la kola au. How wonder, penga mafau lele i ai, peila o mele kakana, por excited level ko inga. Lele au mai la kola au, been away for so long. Awa, o le mea mongia, e leo se meleanga le wheka vika. But, o le lako kaulanga ma le vi inga le whai, ua le au ngā a koa onga o le mea sa ka kaunga whai. Aua le whai a. Ale, mai talo. Ia le rati suma vai. Le kako vai i menga i pere winga alo sa moa.
I le whaaleaunga ina o le tautinga lea ma le lato tama whai au mai lato la. Tolu sura whitalata. Yes. Amen. Amen. Whai upoe i ona i le wanda. Yep. Wa o i lato i le mea e sasa ai seitu anakanu. Ona tango atu lea o usa i le atola a wale tua. Mana tau fia ai. A wā o tau pa u bovi. Ona tupo i lea to sao i o waya usa. Ona fasia lea o i e lea tua i lea lava bea ona o lona se. I le uoti ai o ia. Amen. I lea mea i tafa o le atola a wale tua. Wati ngata vita ina ua lipi usa ia iova. Amen. Ona ia whai ngoa i lea o lea mea. O wha usa. Wa o mai i lea aso nei. Amen. Ia, le rafa waka. Ua whewheta vita ia iova i lea aso. O whai ane. Pe whe ea ona o mai o le atola o iova ia te au. Wa le mawhai ta vita ona au mai ia te ia o le atola o iova. I lea aia ta vita. Au avane ai i ta vita i le whane o pete e tō. O lo sa kata. Amen. Ona tua i lea o le atola o iova i le whane o pete e tō. O le sa kata i maasina e tō. Ona whamanuia i lea iova ia o pete e tō. Malona ai oma. Amen. Ezaro, iereri. Amen. Aina ier tāua le mele nei tāua. Abasta. Ia. Tāua le mele tāua le awhi le tua. Ia. E siri le tua. Amen. Lea lawa tua mai le alu o tāwita e siri le tua. Ma mea ua. So mea mo ia abu wa le mana ia mai ngana tula. Yes. Pe ua di ua le fia. Ai mantua. O whai upe li mare whai mai inga makua i pe pese fia ma ala langa no. Ala langa no ona rea. Ora atola au fia i mo le tu. Ai o mare whai upe ono. Ai ere men tupa. Ua. Kaupa uro po vide a meira kora. Apa kulos kama usa. Apa tu kama usa. Uche leo se mele anga fu ilo ulo. Ele o se mele anga. Se mele. Apa tu usa le atola awe. A mei ngati ngā i le tua. Tai e le tua tama usa. Mauti e ma usa i. Ale mea rautu. Pe mei whai po e wadu. Mai ua wati ngā tāwita. Amen. Wati ngā le rina tāwita na ua ole meu tupu. Pe ua whai puka le maanga i ora au mai ngara tola. Pe ua wafu beanga li ua fia whanono. Ngā menga ki ngā whesiri no. Mai ngā umaki ngā koe whewhi. Ti ngā ua ole meu tupu. Ma ua whewhi lo huia. Ngā se le whewhi ua titama. Si kama usale ngā mua mai luma mara uso o aio au mai ngara tula. Amen. O morolanga au whewhero tāwita. O mai tātu. Rā ere me whai. Rā ere mo si. Mai ngā whisiri a tāwita. E whape whia o mai ratula au i o mai a tea. So ara wā, koe whisiri anga ia. Ware vai tānu. Rā ere mo tupu. Rā ere usasi. Rā ere me sa kaunga whai mua mua. Pe sa o era mele fai pe si pra esse pe sa com fo ia ele mele ara suga a ka ko wa ai ngai le transport le nga mai ya ai ata tu kilo le mele mai no mo ringa fai mai ole card le e fo ile va ai mar ma for favor tangata just a normal person e ka kaunga avela kola au le kua I le mele fou a vae ma povinga o povinga mo oxen se mama pa mai ave lola I o la kola au ai mankua in this box is the presence of God. Amen. O le design leo ave ka vika le akola au e leo fingalonga le tua langa o le design le tua e amo ngā tangata e amo le atola au le tisainga ngawhai le tua. But see, why didn't David ask? La menga le fasiri e pia whai le umautino.
ala foi ka vika va ia ile mo tio fa mo anga ilo man ko ka vika pelo ala ko fa fa kali but he did not ask. Yeah, he didn't ask. So ye ka ko man ko ole this is the presence and the glory of God. Amen. In other words, ua leo sky. Ua leo sky il fa Whaere lotu ta. Yeah. Ua leo sky il fa ko whai le kua ia mose. O lai loa e lato amini. E ole ki saina le kua ia la vinga la kula au e amo i o la au salevi. That's what God wanted. Ai so se mea ka ngoi le kua ma whekalai le kua. That's what he wanted. A kako kau mo whairo e sui. Au wale me mo wale a. O le malai ia le woki. Woki ska mousa. Whapenga fol mea whaile kua ia akam. Ke pai e ke kangolo e ai. E ke oki. Oki wha le anganga. He did. No hoki ia. Le anganga o ki le anganga koe oki whamartingo. Iwe. Koe oki markingo. Wai e oki ia. Wo oi lo markingo i me kaore. Wo oi oki. Ai. A kako kikiro la ia, ole ki sain koe ngā leo whaile kua amo. A e kango ia, o kanga kai pa ia, e o lawa au sare vi, ma au whai kaulanga, e le ma whai o ngā kango ia. Ma lana me la o lai ia, ia usa pe a whai e whio ki au. Tāra whasta mousa. A kongon mele me ngā ngai kai ma whaongo ma whiwhi. Nā wātu sisitu, e rao se whauta usa. Ia. Exactly. Ele se falta a tono le no tu ya sabe chama to sua fele fale a pinata a peane a pinata pa mersa ole au mai ra tu la au le a mai la au mai fata va wala au mai nga le mai fistia tu la au tu fa foi ma ya ko mula ole wa tap mai ya la chama ma to sua fele le au mai nga mai fo le fata va le Amen. Yeah. Le wa to o ke kira. Ai mai tu por fare tu. Tu fai sibi ala io tant. Fa fenga ai ma tu. Fi sibi le sa ko sibi mo bua. Yeah. O lo na yere masan. Masan ya le tant. He's the king. Sa o le ya. Ele se sibi le va la lata. Iko kongol mu lea. Ma isala elu a ko ilu ta vitama le tu. But he made a mistake. Le funga kang wala makanga pasta. I don't put a mistake because the way I see it, this is his first mistake as a king of Israel. Ola home. Yeah. Ola nga mangaya kelele bumo boreng fa yata. A mai tula ola nga mistake mo mo fa yale. Ole le afele tu al fenga a mai tula. Me palai fa yata tu. E palai fo ia ka ko. So fo ngale tatu singa. O a me tatu se man nao. A me tatu nam nao. Ma lo a fisili de tu. Ia. Le tu. Fisili de tu. A fe de tu mo. Fisili ia. Ia. He's the one. He's the one. Por me foi langa foi e usa. A e fu ia. Na foi e usa ile mea nga vai e o mata. Ia. Reactor in the moment. Reactor ole moment. Kangolo without thinking. Without thinking for le mele kong fight. It's falling, the mele kong fight kong yeah. Without knowing that it's gonna die. Yeah. But it wasn't his fault. Ol fasili la. O se mele ngale foi e usa. No. So yeah. Amen. Ora wala wa mai, ora wala fe cha me ngala tula. Na tawal melanga, apa tanga tawal melanga ma fa foi usa. Ole venga ole akula au. E ave so skunga awala. Ole ma fu anga foi ave ai. Ave ai ma fu anga lai, ma fu ele ma fu ile mele, lenga lengo. Ele ma fu usa menga. Because he didn't know that. Amen. A fallback uma mistake. Atavita la wa ia. La big mistake there as king. Yeah. First big mistake. Yeah. Isa o ia, sa tala ku ipe na matavaso. Porque le ole levo ke me ia. Porque le foi anga o fa ficar uli ma
me kulai mai. Amen. O le sasi mo muana skamo tupu Israel utaut. O le mai ngara tola au. E li faya sanga homework. Me mo yanga. No homework. E li fisili. E li wala au le tua. Po le ana o minga mai. Amen. E vai lai ina o tupu media. Pe wa vea ma me wa fa le anga ile o minga tola. Pe wa le ma ngai ara o minga kula o pese fia pe wa le wa fa kasi ka ku ami. O ngo o ki sa. Exactly. O ngā meirola i ore, penta whaitau, a wherola i whanero le o tangata leo o pete eto, o re kata, sa kata. Wai ne wha a whero le, e tula, a te lo, e whai asinga mamao mai le vāre o re mele ngā mera tula au mai i kata, i kata. Whai asinga mamao, o le au mai ngara tula. Ara o wha a whero i, le tula au i whanero ko i ngaro, kapska inga mai o iau koua. O le ngai le I fefo I ngai I whalapunga I... Ia, sa o anga ko ike a rongo le ngoa. Ko ai fua. I, sa o la. Ka fonki. Whaafere ngā wafonki ia. Sa o la. Ia ngā nanga manguia, mai ko whai kūr ngā vai kei ia. Le koe... Me nganga le koe wako ngi waa mai I kai whangalo kai o wafu I lau I eile. Wa al koe. I, sa o la. Nga kālo loa yo kouma ke le waafi nga. Malo le whasoa, malo foi le whafonga mai. Le ra uma a. Whai tau ngā la le sulua ngai lalo le suliva pasta. Ia. Suliva, ia, ok. Ia, ona, mai la ia, ona ta wina mai lea ia ta wita o le tupu, ufapia. O whamanuia I ovare a ingo pete e toma. A toma mea uma o ia te ia. Ona o le atola aua le atua. Ona alu leo tāwita wa ave mare fia le atola aua le atua ai le fale o pete e toma. I le aia tāwita. Ua uma ona savavali e na ava ele atola aua I ova I la sanga I onu. Ona whaitaulanga lea o ia I povi na manu peti. Amen. Ona siva lea o tāwita. Ua whaamalosi ai lana pa malosi ai lava I lumo Iova, sa ofu tāwita le e fota I e wawai. O tāwita, mare ainga omo Israel. Waratu awai le atola awa Iova, mare ala langa, mare ili o le pu. Ua au mai le atola awa Iova I le ai tāwita. Na wa ai mai lea o me kala le fine o sauro, I le whamalama. Wana I loa tāwita le tupu, holo oso masiva I lumo Iova. Ona ino lea o ia te ia I lona loto. Wala tu awatu la tola o Iova, mala tu watu ai I le mea e tuai tonu o le whali I na whai e tāwita. Ona whai e le tāwita o taulanga mui luma o Iova. A toa ma taulanga whawhitai. Ua wha uma tāwita, ona whai o taulanga mui ma taulanga whawhitai. Ona wha manuia le ia I le nuu I le suafo Iova au. Ona tufa tu lea e ia ele no uma a toa uma le vao tangata Israel o tane a toa mawhini e tasi po troi aretu e tasi ma le ipu waina e tasi ma le aretu su mari e tasi ona tasi lea o le no uma ma alu I lona lawa a inga Amen ia le a sau wawa e toa ia pastaile ma na yo le mele na mawele tala ua manuire le aingo e pete e tuma. Amen. Pasta e mawhai anga koe kuaku le kiki ai kua. Ia. Singa mai kuaku ai kua. Sauro. Ile. Ua o leo te fiatara no atu le mele ang whai mai ei ua fefe ta vita. Ia. Ile li. Mai ua whai ane pe wha pe fea ona. O le fesilia ka vika le fesilia. Pe wha pe fea ona. O mai le atola au ia tia. Ia tia. So it sounds like o le fesilia ka vika. Ua leo il mamlama ta vita. Le la amaka nga whai e ta vita se awala. E o ielong mamlama pe wha fefea o nga au mai le atola au ale li ia te ia. Ngai loa ka vika ka u ole afu o le amai o le atola au kongu Israelu
au wafo e mga o ka vika ia koe maua Israelu le oli ma le fia ma le mamalu ma le glory le tua le mea kumanga ma ka vika which is a good enough reason That's right. kua ma ngai au le reason mga o ka vika mga o e mga o enjoy Israelu the presence ma le glory ma mamalu le tua i ko kongo Israelu but with this little mistake leo ma fo ka vika how can I bring the Ark of the Covenant back to me? To my care. Because there was something that David had to do. Fight. I mea tātou te waai i aitu. Sea o onga fo ngā mō kākou, kele o kākou, a whai o e whaafonga mai ia o tātou pōkalame, o tātou o le sosoni atu, sosoni mai, e tātou te maua e fo se mālamalama anga. Ia au a fo i pōkalame. Ua lewa, e whapea kākou wai, e tau ona e whai se whai unga fo i lele, e lea whai ngai se skangaka. Amen. E tā ua i o le mele o le consequences. A e whai ai sau whai unga. Sau whilwhilinga ma whai lau whai unga ai kele iasi e vai polare me kupua i lau whai unga. E regret e kako. Langa leo wa regret tā vita lea le oki o usa. O le mea na lea nga whesili e lo tā vita ia. How can I bring e whawhewhengo o mai ale ato la au a le tua i askea o ke koe kausi i ai. So o le mea langa, o leo ke, po o le ala se mea nga whai e ka vika wa leka ke wakua i ai, leka ke sawa le vale kua i ai, po o le ala se ngā ruenga wae, e kele fo i o le mele o ka ua mai e ka vika. E le o ka ua mai i kuspa ia. Ronga winga, ai ko koe haru ka vika i le atu? Mea mo i mena. Exactly. E le ia ma se sia, e maua mai se skari a ka vika. Alea. Mea mo ni a mena. Amen. Nā re uke vai i se senga. E i se senga reo mai ngā mua re ngā mai. Exactly. Ma reo mai ngā lona rua. O re siri ra. Pa whea na, o re are mo sui e le. Wā ka whai kompea reo mai ngā mua. Ngā mai le whatawhatau wali. E mua mai ruma i a usa mai. Muri mai tua i a tāwita ma re ainga Israel. E whamea. Na si siva ma pese ma alalanga. Are au mai ngara le au mai i pena tatu whaitauina. E re se senga. Amen. E au tere i ora i. Twita no are manuia le manuia. Te kamara o pete e toma. Ke roi pau anga le positive linga mua mai le. O mai ngare mai i. Mai i le nukurenga i. Anga i akatu. E pau ala le sa o le beta. Warenga mua i. Positive. Olea. O manuia le aingo sia. Sia ta mā o pete e tupu. Wā kupua le mea, i whai kuki loa. Ia le whātua whala inga tangata no tāwita. Tāwita, yes. Nā ngā hepe nā mai tāwita. E re koe mingo na tula aku. Ka awhi. O le ka awhi. Whaafe rola i e o le atula au i le whande o sitamare o pete e tupu. Mo re tolu masina. Ka whika kula, e li koe i se rush wakara tāwitea. There was no rush to bring the ark back to him and Israel, in Jerusalem. O rai mena whai, koe aru le lei a tāwitea toi whai langa homework. Study. Whai le homework, koe visiri le tua, wawa ai le tua. Tolu masina le nga whai e le nga wawa ai le tāwitea i le tua. A mai nā tolu masina, sa ro manu iara aingo o pete e tua. It's funny, lele pasta awa, e rei masi me oka umai ei, nga whai se kala o peta e toma. Le se mea. But, nga open his doors. Sa lea. He opened his doors i le akola au. E awaku. He didn't say no. Ka kala whai ko, mai i le akola au, ma malu le tua. Nice. He opened his doors to that. Nenga e whape ngā whaka ko, open taru doors i tangata. Laku ka ngaka open i elo doa. E au ngā mo oe. E au ngā mo oe au ngā fo i mo lo talitonunga i lo roto.
Vai e le emu se me o ka umai e inga whai aku o peta e toma, i se kala. I se kala. He just open. Ka ora mea ngā wangore. Ngā wangore whane. Ka wanga hore sifo i kaku. Se ili se wangore no whane. Se ngā mako hamaka maiki whamari e koe se wangore. Āre mere kui. Ngā hepe nā re mere whamen whatu whara i ngā tupo tāwita. I re kaukwe mi ngoi rako. Amele. E kau whaafera kora au le kui se koe. Amen. Se koe wawai neri. Koe mai rai. Ai ngā mai rori sua whatangata le o pete e tomo. E mana ia points na ngai mai. Open your door. Open your doors. Open your doors. doors. Awa noa whani. Amen. Awa noa rau tangata. Awa wala au mai rore tua, tu mai le tua. La nana meri tani e raa. Awa mai la ia, this awa e le maa ia. The most atonu o se whai unga pito i tā ua le so i fua le tangata o pete tu. O pete tu. O le say yes. O le whai aku, okay. Bring it on. You have a note for it. Wai la ia nā e le meri tuki. Tolu masinua. Mori mawine o pete e toma. Whaarunga ka vika. Waku ka ngaka e ka vika. Ka vika. O makua manguia. Ya ingare. Ya ingare. E wha menga fia ka vika. Ya. O lawa fia ka vika. Au ala fo kani mai le kua ilanga susu. E marenga alwai That's after 3 months. After 3 months. O le mea lenga kupu ia usa. Ua whaapei fo i ka vika longa loko. Ua o le mawhaia le mea na whina ngalo i eile o te whaia mo ia. Le runga mua. Onga o le oki o usa. O le ua whaapei fo lo ka vika. So le, ua o le mawhaia le mea mawhai mai. Le kua o ke alu whai. Because of my carelessness. Whaapea fo tātou. E kai me ka kouke carelessness. Careless ai se mea tātou te whaia. E pei o le meleng whai ka vika. Awa ilo lea ka vika. Le uka ka vika so. That's an attitude of a king. O pena uta ua le savi positive lenga mo i ina. Mai ngale ratula. Man wera i ngos tamo o pite ton. Ina o whaabano e ina. Ioe wala au whaabano le whak. Ai te levo i esi rei sona le tatu to vai i. I tangata rau tā wita. As a king. Wa le on mea mo ia. O rea mo tupu. Wa le o ratula au i o salema. Lua. Ua o ti tangata rau menga ratula au. Ang o sesi ratupu. E le koe whaia se whainga. Ang o sesi tupu. I whapea. E look down ola ia. Pea. Kere ma whaia. Amen. I cannot do it. Koe ngā attitude ngā. Wai whaia ngā ngā epera mea ia. Whaia ngā rakus kā kai whare pea. Kara ngō mara inga. Kere ma whaia. Rua kisia kari o skei ngā pinata pa. I cannot do it. Kere ma whaia. Au I le media, te le o le sona le tatu te wawaaia. E winga I le tupu le o tāwita. Le koe ngā attitude le tāwita. E le ialo tāwita tangi tu I whale. Ma whaapea o wau se o whaapani o I'm sorry. Lea ngā, my fault. Ala me o whai tāwita. Sa au tarawunga. Sa o ane me kaungari. Pa u, koe kuhu. Pa u e lalo mistake. Stand up. Go again, rise again. Mele rin whai tāwita. Na ele I whaapea ngā whiki ngā whoki I tāwita. Le koe ngā character le tangata le tāwita le tangia mai pe I. It's not a guy backs away easily. Nera ke loa o le mea tonga whai. Kaunga o manatula au, para manu whai. Koru masingoa, koe whawai le ri. Ele I whaapea ngā taona I a tāwita mara koe ar whale whaapea. It's funny, it's very funny because makaurianga whesili tāwita. E whaafewhea o nā toe o toe au maila le atola au ia te au, le li ia te au. O, he still has to answer that question. Not everyone will ask the question. Exactly. They have their own idea. But he asked that question to himself. The only one e mawhainga ka lira whesili ngā oi. Himself. Tāwita. Pea ngā hoi ka kō. A kupu se mea oi ke roa ke se se. You're the only one that can correct that. How can I correct? Oe ia, ke nguwha oi masio soangi a ke oi. Whai o mai mo mai. E whapea ngā fo tātou leo ranga ngei.
Ka ko ke le ku fa mo pe fa mo la lo I fo ta to lo to ia te oi la ngai va ai la ia fa manu ia le tu ia te oi. So David still has to answer these questions. Ale wa luka vika su e tolu masi. E su e le tali o lana fiti. Whailanga hombre. Whailanga hombre. Amen. Pay the price. Pay the price, yeah. Mana ia na o le attitude lea whaatupu lea Israel. Ma o riska ka whaia mea ia whaianga back down a ia ma whaavai e koe ia ma le koe kulai me ia. E le whaapera le attitude ka mara tangata. Exactly. Ia le. E ia le lele nga kupu I pasa e. Ia. E ua koe alu waka vika I le root. Yeah, that's right. O le whengainga lea nga whai le kua ma mose. O le kula fongu. Ma le mau. O koe alu iai o le mea nga mau e ka vika. O koe alu le leia ka vika e susue. Whawhewhea. Lauka na ngoa le mele whai le kua ia mose. Wa ave mose le kula fongu ia. O I le kula fongu ia mose whapea whai le mele. Whapea whai. Okay, loa anga le alu ka vika inga. E le maura ngakari, o le asa usifia I e pasta. E mo ia mea. Sa lo koe ka vika koe whailanga hombre. Koe sa ili. Koe sa ili. Amen. Koe whesiti. O le ale au minga, o le whawhea I Israel, e le malo Israel, e luli. Le atola aua I ova I laona po. Langa re kuke vai, te le o le se senga o le action mo ambua, le nga whai, action plan, le nga whai mo ambua tāwita. Ma le action plan o whai lua. Te le se senga. Pea le tatu whai tau e tar. Tau tia I ala so e tau mei, e le I fo I tāwita. Tāta le nau lea, I le atola aua le tu. Tāta le nau I le pai o le tu. Tangata la whi I nuna loto no le malo. O nuna loto mo le malo Israel. Ia la tu wa ai le malo le tu. Amen. Ia hoko mai ar pai o le tu I tono Israel. Le I tono atola. Wa atola o e fio mai le tu no na malo mafu tamu na. E li fa pe la nga vai I loto tāwita. Amen. O le to malo sita. E ia le mau lea o whai kau ai pasta. Pere lo pe. Olo mau ali I saia valu lo whai upu nu skulu. Whai mai. I nasa ili ia I le tula fono mai mau. A whai la tau te le tautala e tusa mai au. Ua le ai lava se marama ia te la tau. O ka vika sa confused. He was confused. Nanga ngai whaian me le lei le taimi mumua. Na confused e ka vika. Na e whamai ia I upu lea. A whaila tau te le tautala e tusa mai au. Mela ia. Ua le ai lava se malama. Ia te ila tau. A whamai I nasa ili ia I le tula fono. Na koe aru waka vika I o mele. Le rukosta ngai tau. Koe alu waka vika e ai, and I kilo e whai kau whapea, this, e se maanga I o mea lea, mo koe alu le roots o le mea nga mga oi ka vika e sol, e mau wailang kali. He answered it himself, How can I bring that? E whawhewhea o koe a maia, amene. I laro lo vai vai. Amen. O visira tangata laia, lai ngau. O visira tangata o fo. O visira tangata o lai ngau lai nau ia fai pere me le leile. O visira tangata e te le loto. Amen. Amen. Ia le la tatu fai tau i a mainga o le atola. Ia. E vala i o mainga la atola au ringa mai mua muna mainga nunga lua. Ia. Pia na fai tau tua. Mai o le fai pesumatu. Mai wa o mana sa vali e le na awa e le atola au i o wa i la sanga i ona. Rona winga, o le mea mua buaro i ei. Ia. Wale isa fata le vale. Ia. Or remove isa fata le vale. Ia. That's been eliminated. Ia. Eliminated. Ala ala mea le wasui ia le fata le vale. O tangata.
Amen. Ia. Maya. Bo ubola sa vali e da va ele atola au yo vai la sanga yo no. Ia. Maya. Ora wa foringa mai ora wa. Ia. O tangata le wa vera tola. Ia. Ora si mem tau tiri mai. O ngala sanga. Kasil man. Al mena ngai mo bua. Sa vali. Are pese ma siwa ma alanga fe ma. Vi al mena tula mai ile action plan no al bua le fai. Ia. On wala sanga fasipo manu peti. Yes. Fai taulang. Tak sia. Powerful. Kam ko kia. Longo ingero se mai tape nanga le melenga ko yo ma tavi sama Israel. Le au mai ngona tola au. On no la sanga fai taulang. Amen. Tak sia ke. Wow. No inga fa pe mai le vale o katoa nga I Jerusalem. O inga o mai Jerusalem o fia ia li povi ma peti o fasi. Ma taulanga o fai e tavita. Tatia wa le loto tangata le tavita. Mai le ngatelia, siwa tavita mfa marusi. Le sila mele utulai mi. O futo ina le futa. Ia. Ezalo. Abi o dei bea uba. Ma foi sea. Koru masinga nen koe mama ai ele tu. O kasi ke lere se sengore o mai ngara tola au mai le mai I le luule ngai rungar maunga ia apinata. Mai ia e o pete etu. Ma le se sengare o mai ia o pete etu mai katu. Anga Israel. Mai le ofu marko ingane e fota. Awa ai lai. Te le yo tapenanga tangatalo tavita. All comes down to preparation. Yeah. Prepared, well prepared. He needed Seek God. Understand. Yeah. Le kula fongulenga ave le kua musi. Yeah. Which he did. Ngamo kua. Sorry. Le kapenganga. O kosi kapenganga. Amen. Ele fatanga o ia le arbenga ruisa ia tavita. Sa orang sasi ngai le kapenganga le memobua. Albera ru koyo ta. Ola. O pe fia ni povi mang pe peki nga o mai Israel we. E o mai ngore o atola. O no la sanga fasipo. Tau mam lama kari. Saudi. Umur kari na umur na kari lang sili. He answered that question himself. Yeah. Kwa ma ngai. Yeah. Praise the Lord. Kau kia. Koe ofu matanga tere foto foi Amen. Fitaulanga. Fitaulanga. Ra mero fitaut. Mama ko I fai tavita fai mo fitaulanga fitaulanga. Amen. Tau aventa ina tu finga. Amen. So le worship leader mai tavita wa I ko I. Yeah. Fa me fa ma do si o ye ra ingo Israel. Fa ma do si o ye ra ingo Israel. Lo ingo mo ko ku ka vika lo kofi. Yeah. Ko vai ko ale Israel fa ma do si. Malos. Ko vai ko fa ma do si. As a leader, as a king. Yeah. Tulanga fa tai fa ale tupu o maru Israel. Yere. Amen. Praise the Lord. Ai na nem kau kire kulai mai, ke ro o kau kai bia. Ya. Ela lua ka ku o mai I mele o mai I. Lua Israel. Yeah. Ai e foi se me negative ka kia me ngai Jerusalem. O mai ka ilo me ka. Me kala. Vai ku me kala. Ari. E pe o tawa lunga funga e sola tatu sa. Yeah. Unga runga ko inga fa ka. Ko inga Ko fa ura lo Lunga fia. Tawa lunga e sola po ulo. Yeah. Aku me fa penga se ka le vai ko be kala ya tatu. So e do Ia ka ia me kala tatu. Sorry. Ai le tupu Israel le me ra le mamla mai le finga me ka. Le mamla mai le doctor lonto rua. Yeah. Le doctor tupu Israel. Ai o le fa fia ia ta uti le tu. Amen. De negative be le fa bu de ku Jerusalem. Amen. Amen. Le alanga ai mana ia nga yo inga le fa pisi lo ai. Si pisi fa mo ngan me le santa ta fa I Yes. Inga o mama de. Inga ua tau nu man bia le. Yeah.
le atola au i fai tuto o Yerusalema. O le koula lea mana o ngare utawita. Ia o le atola au tumo pao o Yerusalema. A me nganga umatu la ito ina mai wa. O tufa i nuku ma Israelu ia o tane ma fita tasi ama putu i awe Kofu ama putu i awe. O le puwaima. Awe kusumali. Nā ngara whai tawita. Kwale, o ngara ngara lei mero whai tawita. Amen. Sa o sawa tawita i lalo mai long kupu whaamonu. Mai o i o le tupu. So serve. Serve them ua. So serve. Te lei o le sona ne tatu wa i e le ngatanga a vea o i o worship leader a me ngara tola au. Ia. Ngā mako ki ngā inga sko ingo tawita la me ngara tola au. Lead by example. Amen. Lead mai ko inga vi inga ma le o whainga kaula. Amen. A te tau nuku man via le e atola au te tono le whari. Tono Yerusalem. Whari i nga ka penga. Ka penga whai tau. Wai nga ka penga ko maria nga. Ia. Ka alei. Ka penga ai. Waira i. Ona leki mea maanga ia pasta nga sa wai nga. Tau ka o e pele ai. O le mea le nga whaamalama e tā vita i le 𝚟𝚑𝚍𝚎 le mafuanga nga straka i le tua. Vai foi logo koe alu o le kupu walenga ngā kia why it all goes back to him. O langa fault le wo kia ngā karea langa sa kaunga nga do his homework before he acted. Au mele o kupu whai mai ona whaamala malama ina lea e tā vita i le 𝚟𝚑𝚍𝚎 le mafuanga nga straka i la tō e le alii i le taimi mumua. Wa vai wo koe alu a ka vika e ka unga i koe inga ma le 𝚟𝚑𝚍 o se sea whai mai la ia o i lako ona ua la tau whai mai o i la tau e le alii ne mafu anga nga straka i la tau e le alii i le kaimi mumua na ho wai e au mai la tau la au ona ua la tau le fesili i a te ia Oma ua lako le fesili a te ia i le aua sao pei ona ave i a mose. Lea la ua oma il mereng o whai kawakua. Pasta. Le lua sepulu ngā. O le ves konga ngā lengo ko whai kuai. Le nga fika i le mereng whai ka vika. Whai mai. Ona ua la tau le fesili i a te ia i le awala sao pei ona ave i a mose. Amen. Praise God. Wai ko al kamaro. Ke leo kako le mwhainga e alu e whako e seisi. Nau whafunga anga sa mua ke leo kako i ka leo kani. O le kako nature lava ngai lalangi e kake iai. O le kako le mawhai o nga e alu e tuuru tangata i lalo ki whamau lalo se mea o e iloa. Ua e se se ia o se whautuanga a funa tato proklame. E le eiam se si le maua ngā mea. But kako, we are the lights now. And whainga po whaamalama. Rama kui pōsa. Amen. Me mera tau me ka ore whai ngō whia whenga. O le accountability. Take, take responsibility. Whenga le, I say, Ngora uri. Whaari sa ama ia bro. I take full responsibility. Sasi ia. Pera mera tau e a tauta. Pero vetu, o le tala leo, ar maa nei o tala, ai te lei o le character le wari mai i o tangata o tāwita i ati tātou. E pito i ngā tupu lewa iai, lewa tūlai me tona mara Israel. Ngā tai lewa iai. And lead by example, lead from the front. Amen. Serve the people. Sasi fo ia. Le sa wa admit. Serve the people. Serve the people. Oh, that's important. Not everyone is. E lo taka ta umang whainga ngā mai lalo. Sa wasa ngā tupu Israel. A reo sa wato ina ta maro ta uta serve i tangata. Yes. Umanga serve tangata alu tangata i. Ai enun ta tia pēn tatu ta uafo i ara mtanga faso. Whaafita uli e na whama. A rea ka ngia mai, ngā mua mua he ta wite tono aro nei ai. Ia. Pe o le ele finere o me kalare i mai le whai rosfuru ngai le rosmatu. O le anga mua mua whaafiko ai e me kalaska i ngota. Ka vika, i le mengore akura. I le mengore akura.
Ya uyo. So dango sisi sakawa la ku fa well done han. Yes. My lord, well done. Good job. Yeah. Malo after ko wo o mera tola o le tuai. Tono fa to ampa yo se. Ale wa ye ko pe fa kiu ia le. Yeah. E fa kiu ia me kala iska no tavita. Pe fa kiu pe amwa pastelo wa vai ko. Pe e uma walang fa kiu no amu ya. O le sau e se akan o mamalu na wai le so le tupu Israel. Le na fa le la wala vai le so lumo o na fine ana o ona. E pe o na fa le la wala vase una vai so. Pe e se ara me le chano le ui mai me kala. Popole le ko pa uri i o ska ingo tawi te lumo o na ai kau fa ka yo le wai tono Israel le li la langia pasta se mea se e ko ui mai se ale me ui mai ia Mali si mea pasta le se manga era ai le kala le au fai u chapo kla ia fai mai ole a mainga la tula au e se mamalu second time ai anga le sa ole oda ole viinga amen anga le sa ole ora na fai na uia uma e fei o lava e mai inga ua sa ole ora ole vi inga i le au minga la atola au fai mai it was fresh amen mai was gladness, was joyful everyone kangaka uma mai ua ori ma fia ai sea because ua sa ole ora ua sao fo ile la ko vi amen ua taua ile atua le tau le tu ya bon wo ole mamalu la ko vi amen a ma ngai ia fa mala ia ku pusuli mai ua a ami atu e tā vita whai taulanga ma sale vi ua whape atu i ate atu o tau o matai sili o sale vi wai le leo me kupu apa ia whapa ia ina i ate o tau a toa mo o tau uso e au mai ai o tau le atola awale li o le atua o Israelu i le mea ua saunia e au e tuku ai o le ufa inga kupu mai le sulima amen fai upu e supasi sulima wa aila ile mai ngol me le wa mai e ka mai ai ko mai ka vika o le mea na o tape na ina e tuku ai for the ora was right ele mai sa ra ko la au sa ki fa ele sa ra ko la au se mo fai me ma lu ni fa e o ma tu la o le mo ka pe na fa pe la le ta o order everything has been order in place te le o tape na ngara e pe fa ma fa ta fa so de fi fini tape na ngara ta to ta yes ai ri ko you have to be prepared ya ora o ma fa ngo me exactly pe foi la o pesi o sifa o alang o tabla in ora uma ai taula mua ia tavita o le singa mere vai ko i pe se ia taula mua tavita le o mainga le o le tola se pe se i vinga le wa pitavit I will take full responsibility na nga wo ti tanga tela ro wa inga ira mainga mo bua o le ara we mana tu nga fatu aku ki ko happy le aila le ara ula ko ke lead from the front lead by example te le or ku character le loktura ta learn from the mistake o singa me aku o singa me le fa pe le tu or tangata he's after my heart on my finger learn sing learn tire sing fa mo la quick learn quick to learn amen eso mara yole tatu paso ne tu pelo sunga pe si me te
Ona tātai mia me. Whakatai lawa kosta. Le ua whai wai. Pe ona tā ua whawhasu tua rai atu. Le mea lea o whawhitau ni whasangai mā tāwita. Amen. Ia le au ata lia mai i tau peo. Ia le au koe luki ai me kala ia. Ia tāwita. Pe o ata ia me ia na tūrai mai tono le nufua i ngā tāwita. Amen. Tono ala na ia loto i whale na ia. Na ia a inga a. Ia le au te upuse i wato i whasea ia. Ia tu mai tailo me ka. A tonu po i re mo wai fo ia whai a me ka la le anga. Ngau tia me ka la ri isan whana. Isan whana. Ai lau tonu nga sa kaunga support nga ia ia. Na kuala me re o ringa luenga whi whatasi. Amen. Kore tamama tina tu whatasi. Nga lue whatasi. Langolango le si lesi. Ia wale olea. Amen. E fia ia fia po ia nga la ina ia le tupu tāwitara me ngarato la au ia le o me whale a whiloa ia kua ele criticize mo le ma Kele anga ka kua i kere hei. Criticism. Yeah. Always about the negative. Yeah. Suddenly. So ia o se whangare tututi e. Ioi, ai te tau una e le teimi. Ia o ina tangata a. Hakonga. Langa e le mwhai on tātou tupu tua. Changes are inevitable. Yeah. Growth is intentional. Intentional. Whai le tua le growth. E intentional. E tupu. So e kakaunga ko kupu. Amen. Amen. So, you te lo tatu la aina ni aso. Napasta. Ole la aina tatu ni aso. Ia le wa o matatu tau leo. Ia le o mai ngana tu la. Le asele sona tau wale tau te in tau pule mo tatu. Se lo fa mo la. Au sasi. Te fisili le tu. Amen. Fisili mo mo le tu. Amen. Do your assignment. Pay the price. Amen. Pay the price. Fisili le tua, sa ili le tua. Tatu umau tangata, tofia tangata se. Tatu se. Awa tatu te no fua iai pio tawita. Na sea tawita ea. Eri whapea na whea ina ile no toto ina. Amen. Eri whapea na vai ele whina ngalo tawita ea. Olo na loto ia. Ia whapea na ona whai mele leimo Israel. Nona roto ina ia vi ia le tu. Amen. Ia man via Israel, man via lona ai. Ma ia vi ia le tu me umana te fai. Amen. Eu te lo fui se ta vuna mu ta to men nim ta. Tu ba ai le tu. Siri mo le tu. Ta tu se. Ta tu pe ta vita. Se nei quick to repeat. Yes. Va fion fa mo la. Va fion te tu la. Ba te tu la. Pe ta vita. Ya, o po so. Pa unei te tula taia, o pa uso. Ai vi ele ia o te role fai ngana o tatu pokalame le fiafi no la ai o de ai tu atu langa le tawita. The character man lo tu tawita. It's all about the people. It's all about the nation of Israel. Rona ia lo tu la. Ia man bi Israel. Ia man bi Israel. Ia o lo tu vele te li tato. Tai. Whaare tama. Me o tatu whaia. Whaia me o mai ria. Mole man wia o tangata lau tele. Tatu ainga. Tatu o lalo tatu hawhainga. Amen. Ia te loa le. Hasuan nan lia fiafi. Lia uli ia. Awea ia le. Le mta upo e whamarusi e peo tatu. Ko langa tau whai. Tatu li tau me whaia atai au. Ia ngā lua toi fo ia o mna le tua. Ia wale whao wina peo le tatu pokarami masani ai. O le Laoai A Le Tupu. Ia o te loa le. O le. O mnanga nā manu ni tangata. Johnson Johnson e rapati. Ia ma le sunga le li whiwhiau. Ia whao nuku. Ia tai vi se sio. Ia. Ma le o mnanga le Global Kingdom TV le tapo inga maufo ia le sunga le whaton. Hasta mai ia ma le whatua sawa ia. Me se fo ia le. Au solo matunga lue atu. Amen. Le Global Kingdom TV atu atula mnone ili.
Yesu e le whiwhiahu ia, whaiwina tātou tala, whanau la. Ia sa mātou a mata ia te oe, Yesu. lea fwoi o mātou toi atu ia te oe pei o mātou masani lea tua, e ono mea lava lea matatau ia te oe. Ia tama. Whaftai le nei a fiafi lea tua i lau upu sa mātou talanoa iai, sa mātou whaasoa iai masio mātou watunu uro, e uro mau mai pol kalame, lunga o le nei ala leo po le ala ata, o le global kingdom. Whaftai nganga pa ia, sa e musumusuina i mātou, sa e whaatontonu i mātou, sa iai oe awa sa hava le talanoa, sa ia te i mātou le whaai tete, ta mā whaftai le nei pol kalame, whaftai po i le au auna po le whaatonu le whaamnoina o le nei whale, e mawhai ai o na mātou whaasoa, matala i atu lou le lei na ia whaapea o na lau tele lo mālo, alo whangia le nei pol kalame nisi fo i o sa uni mai le atua, mātou wala au i ai le mana i ate la tou, ia whaapea o na tala i atu lou fina ngalo ta mafa manuele au au nei ia Johnson, Pastor Johnson, Robert, ia whaapea fo i whaatonu ia mai, si o mātou ta mama, si o mātou tina whalea nganga o lo mai, mo mai le nia fiafi, ia se i whamanuia ia te ila. Ua nisi fo i o se mātou e kalesia ta maa, ia whamanuia ia te ila tou, ono o Yesu ua ala tuai le te taro. Amene, amene. Se foi a memoria.